Umugambi ukomeye wa leta y'Ububiligi wo kuba watera u Rwanda ariko ubinyujije mu gihugu cya Kongo. Amakuru mashya nuko igihugu cy'Ububiligi cyamaze kohereza intwaro nyinshi igihugu cya Kongo kugira ngo kirwane n'umutwe wa M23, ariko nkuko dusanzwe tubizi tuzi ko igihugu cya Kongo gifite umugambi wo kuba cyazatera u Rwanda. Nongeye kugusuhuza wowe ukomeje gukurikira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, nkwibutsa ko uri ku Muvuno TV nk'ibisanzwe. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, ku makuru menshi agiye atandukanye, ndetse nkwibutsa ko niba utarakora subscribe bikore kano kanya kugira ngo inkuru nziza nk'izi ngizi ntizijye zigucika. Nkuko rero tumaze igihe tubiganiro kandi tubivugaho, turi ku kibazo cyo muri Kongo cyangwa se cyo mu baturanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho intambara ikomeje gushamiranya impande zombi, ari umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu. Ubu ngubu amakuru mashya agezweho aka kanya nuko leta ya Kongo yamaze kuzana ibitwaro bya kirimbuzi ibikuye mu gihugu cy'Ububiligi, ndetse ikaba yamaze no kuzana abasirikari bazayifasha kugira ngo ikureho burundu umutwe wa M23 ku butaka bwa Kongo. Ibi nanone mbigarutseho nshingira yuko hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Ububiligi umubano ntabwo umeze neza.